Ikaze rero mwese kuri M24 TV, reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa n'amakuru yacu tugenda tubagezaho agiye atandukanye kuri M24 TV. Mwese rero mbahaye ikaze mu mpande rero zigiye zitandukanye z'isi aho M24 TV igera hose. Rero reka nongere bashimire n'abashishikariza gukomeza gukurikirana inkuru zacu zindi tuba turimo turagenda rero tubategurira ku bijyanye rero na M24 TV. Gukurikirana inkuru zacu rero neza nuko uba wakoze kuri subscribe, ikindi kandi rero ukaba wananyeganyesha akazogera ukajya ubona rero ubutumwa bugufi bukubwira ko hari inkuru imaze kugera kuri channel, hanyuma ukaba waba uwa mbere mu kuba wakihera ijisho inkuru zacu. Abantu rero bagera kuri 25 baregwa rero kuba muri RNC, icyo twita rero Rwanda National Congress, akaba rero ari umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hanyuma rero abangaba uko ari 25 batunguranye mu rukiko banga kuburana mpaka rero urubanza rusubitswe. N'urubanza rero rurimo abantu 25, abantu bose kuburanisha ntabwo biba byoroshye. Nakazi gakomeye rero ku bushinjacyaha kugira ngo aba bantu bose bazaburanwe cyangwa se bazaburanishwe imbere y'amategeko ku byaha rero baregwa byo kukuba mu mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Akaba rero ari umutwe wa Kayumba Nyamwasa, ari wo mutwe wa RNC. Banze kuburana rero, niyo mpamvu banze kuburana kugeza rero ubwo urubanza rusubitswe n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Akaba rero ari urukiko ruherereye hariya i Nyamirambo, abenshi rero muzi. Akaba rero urubanza rwarabaye ariko abangaba banga kuburana uko ari 25 rero kugeza ubwo urubanza barusubitse barwimurira undi munsi. Niyo mpamvu banze kuburana rero ibyo byose akaba ari byo ngiye kuza nkuramburira muri iyi nkuru naguteguriye. Icyo nakubwira cyo rero nuko wakora subscribe ndetse ukabananyeganyeza akazogera, hanyuma rero ukajya ubona inkuru zacu mu buryo bwihuse cyane. Ni M24 TV rero mbahaye ikaze mwese nakaruhuko. So rero nakaruhuko k'amasegonda make ngiye gufata, hanyuma nkaza ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Abangaba bagera kuri 25 n'icyatumye rero banga kuburana nk'uko rero inkuru cyangwa se amakuru atugeraho mu nkuru zacu tugenda tubagezaho. Mbahaye ikaze rero, iyi ni M24 TV. Abo bose rero uko ari 25 abaregwa rero kuba muri RNC bisubiyeho rero banga kuburana batunganiwe mu mategeko. Ngira ngo rero iyo niyo mpamvu nyamukuru banze kuba baburana, bavuga ko rero bataburana batunganiwe mu mategeko. Urukiko rwa gisirikare rero rwasubitse urubanza rw'abantu 25 bakekwaho kuba mu ngabo cyangwa se bakekwaho kuba mu ngabo z'ishyaka RNC ritavuga rimwe rero n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Nyuma rero nyuma yuko abaregwa babwiye urukiko ko rero batakomeza kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo badafite ababunganira mu mategeko. Ariko nanone aya ngaya ni amakosa nanone, kubera ko burya buri muntu wese ugeze mu rukiko burya agomba kuba afite umwunganira mu mategeko cyangwa se akaba yahitamo kwiburanira ku giti cye. Ku munsi wa mbere rero wiburanisha ejo kwa gatatu, abaregwa rero bari bavuze ko biteguye kuburana batunganiwe rero n'abanyamategeko. Ariko rero kuri uyu wa kane bageze mu rukiko barabihindura. Niki cyatumye rero bahinduriye imyanzuro bari bafashe kuri uyu wa gatatu. Rero ukwakira 19 baregwa nibo bagombaga guhabwa ijambo ngo bisobanure rero ku byaha ubushinjacyaha bakurikiranye. Hanyuma rero abaregwa bafite hagati y'imyaka 18 na 50, Liyetona Major Mudatiru Habibu ari nawe mukuru urimo yabwiye inteko iburanisha rero ihagarariwe na Liyetona Colonel Charles Madudu ko icyumweru urubanza rusubitswemo ari gike akurikije ibyaha aregwa. Ibyo rero nibyo yagiye agarukaho ku bijyanye rero na Liyetona Major Mudasiru Habibu rero wavuze ko rero icyumweru ahawe urubanza rusubitswe rero ari gitoya bitewe n'ibyaha byose aregwa. Hanyuma rero ubushinjacyaha bwavuze ko kugira ngo abunganizi cyangwa se ko yavuze ko kugira abunganizi ari uburenganzira bw'abaregwa. Rusaba ko rero abakeneye abunganizi babasha vuba cyangwa se babashaka vuba, hanyuma batabashaka bakaziburanira ubwabo kugira ngo bitazatinza urubanza. Ibyo rero nibyo babwiye n'ubushinjacyaha. Babwiye rero ko bijyanye no kuba bashaka ababunganira mu mategeko, hanyuma utazamushaka akaziburanira kugira ngo rero bitazatinza urubanza. Abaregwa rero bakaba bakurikiranyweho ibyaha bine birimo rero kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe,
akaba rero ari icyaha gikomeye cyane kwinjira mu mutwe w'ingabo utemeye aho waba uri hose. Ikindi kandi baregwa no kugirira nabi ubutegetsi buriho. Tuvuze kugira nabi rero ubutegetsi buriho abarimo kugambanira igihugu no gushaka rero gucura imigambi yari yose mibi ishobora kugira nabi igihugu ndetse n'abagituye. Iyo ugirira nabi rero ubutegetsi buriho uburimo uranagirira nabi abatuye icyo gihugu. Ibyo ngibyo rero nabyo akaba ari bimwe mu byaha baregwa, ndetse akaba ari n'icyaha gikomeye kimwe muri ibi byaha byose baregwa, kuko kugirira nabi igihugu burya ntabwo ari ikintu cyiza habe na gato. Hanyuma rero kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kugirana umubano n'ibindi bihugu hagamijwe gushoza intambara. Ibyo rero ni ibyaha bigera kuri 4. Kugirira nabi rero igihugu, ikindi kandi kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, ndetse no kugirana umubano n'ibindi bihugu, gushoza cyangwa se kugirana umubano n'ibindi bihugu hagamijwe rero kuba hashoza intambara. Urumva ko rero ari icyaha gikomeye kandi gihanishwa n'amategeko. Ku bijyanye rero n'abantu bose bakora amakosa nk'aya ngaya, itegeko rero rigenga imiburanishirize y'imanza cyangwa se z'inshinjacyaha riteganya ko umuntu wishoboye yishakira umwunganira mu mategeko akanamwishyura. Hari ibyo rero abenshi mukunda kwita abavoka, ariko rero bigaragaye ko afite ubushobozi buke, akabisaba rero yandikira urugaga rw'abavoka hanyuma akazaburanirwa. Nuko rero bigenda mu rukiko. Ngira ngo abenshi mwagiye mugeramo murabizi, ndetse sindagera mu rukiko, sindanaburana, ariko ayo ni amategeko aba ariho kandi ni amategeko abazwi na buri wese. Ku bijyanye rero no kuba umuntu yahabwa umwunganira mu mategeko, iyo ufite ubushobozi rero umwunganira mu mategeko uramwishakira ndetse ukanamwishyura. Ariko iyo udafite ubushobozi rero wandikira urugaga rukuru rero rw'abavoka, hanyuma bakabasha kuba baguha ukunganira mu mategeko. Umuntu ukunganira mu mategeko rero aba ari umuntu ugufasha byinshi cyane. Ikindi kandi ashobora kuba ari umuntu musangira amabanga y'ibyo rero uba waraciyemo byose, kubera ko burya kugira ngo umuntu akunganire mu mategeko bisaba ko nawe hari icyo ugomba kumubwira ku bijyanye rero n'ibyo abahagarariye cyangwa se n'ibyo ababurana muri rusange. Cyangwa se iyo ushatse ukunganira mu mategeko ariko mugashaka gukora amakosa yo kubeshya no kurusha urukiko, murabizi ko rero imyanzuro n'ibihano by'urukiko bishobora kubageraho ndetse bikanabagiraho ingaruka. Niyo mpamvu rero kuvugisha ukuri ari kimwe mu bintu bya mbere rero bifasha buri wese kuba yabona ubutabera. Abangaba rero bose bakurikiranyweho ibi byaha bakaba barahoze mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse abenshi bakaba barafashwe bakoherezwa mu Rwanda. Nyuma yaho rero umutwe wa FDLR wari umaze kugabwaho igitero n'ingabo za FARDC hariya rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe baricwa, abandi barahunga, hanyuma abangaba nabo rero bafatwa bugwate. Ikindi kandi ntago ari ukuvuga ngo babafashe bugwate, barabafashe ndetse babashyikiriza ibihugu byabo bagenda bakomokamo, cyane cyane rero igihugu cy'u Rwanda, benshi akaba ariho bakomoka. Abandi rero bakaba banakomoka mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Uganda. Ibi kandi rero binagaragaza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Uganda isano bifitanye n'ibi byose mu kuba rero bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ku bijyanye rero no guha icumba aba basirikare, ibindi bijyanye n'intwaro bakoresha. Bakaba rero ari bimwe mu bikoresho bakura hariya mu bihugu by'abaturanyi, yaba igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Uyu munsi rero ni ibihugu umubano wabyo udahagaze neza byo hagati yabo n'igihugu cy'u Rwanda. Ese rero nibyo nagendaga ngarukaho ku bijyanye rero n'aba baregwa bagera rero kuri 25 barimo rero baraburanishirizwa mu rukiko rwa gisirikare hariya rero i Nyamirambo ku bijyanye n'ibyaha nakubwiye rero baregwa bijyanye no guhungabanya ndetse no kurwanya ubutegetsi buriho hano mu Rwanda, ndetse no gukorana n'ibindi bihugu mu bijyanye rero no kuba bagirana imikoranire ku bihugu rero bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Rero mwese mbashimira, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, nababwira ngo inkuru zacu kuri M24 TV rero nakagaruka. Icyo usabwa gukora rero nta kindi no kuba wakora subscribe ndetse ukaba wananyeganyeza akazogera, hanyuma rero ukajya ubona inkuru zacu 5 kuri 5. Nimukajye rero murambirwa cyangwa se ngo mukure telefone zanyu ndetse n'ibindi bikoresho by'itumanaho mukoresha mu kuba mwabona inkuru kuri M24 TV, mu buryo rero bwo kugira ngo mubashe kuba mwakurikirana amakuru yacu rero aba ari mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Ariko icyambere rero no kuba ugomba kumenya byinshi bigezweho ndetse n'ibigenda bivugwa muri rusange rero mu buryo bwiza kandi
kandi mu buryo bubashije kuba bwakorohera. M24 TV rero akaba ari televiziyo online cyangwa se akaba ari televiziyo ikorera kuri online, ugashobora wamenya byinshi bitandukanye aho isi igeze ndetse n'ibindi ushobora kuba wakenera mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Reka mbashimire mwese, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Inkuru zacu nakagaruka mukomeze kubana na Nyagasani no mu zindi nkuru tugenda tubategurira, nabashishikariza gukomeza kugenda muzikurikira. Bye bye.